asifiwe. Shimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Murakoze. Asante. Tunamshukuru Mungu. Turashima Imana Kutupa tena neema ya kutugira kandi ubuntu bukuba hano. Ni baraka kubwa. N'umugisha munini. Kuona kwamba tuna siku njema tena leo. Kubona yuko dufise kandi umunsi mwiza uno munsi. Naendelea kumshukuru Mungu ambaye ametupa neema tuwepo hapa. Ndabandanya shima Imana ko yagishoboye kutugira ubuntu bwo kuba hano. Pia namshukuru Bishop Joseph. Kandi ndashimiye Bishop Joseph kutuaminia tena kuwepo kwa madhabahu. Kutwizera kandi kuba hano kandi kugicaniro. Bariki pamoja na watumishi wote. Imana imuhezagire hamwe n'abakozi b'Imana ambao wanafanya kazi pamoja na yeye. Abo bakorana nawe. Mungu awabariki. Imana ibahezagire. Ya Mungu abariki wote. Kandi Imana ihezagire mwese. Tumekuwa pamoja nao tangu Jumapili. Abo twari kumwe kuva kwa Mungu mpaka leo tuko pamoja. Gushika uyu munsi tukaba turi kumwe. Mungu pia awabariki. Imana kandi ibahezagire. Na wengine ambao wamefika leo. Hari n'abandi bashitse uyu munsi. Mungu awabariki. Imana ibahezagire. Tulianza kusoma Jumapili. Twatanguye gusoma kwa Mungu. Andiko la Yohana wa Injili. Mu gitabo cha Yohana 11. 11 21 na 32. Biblia inasema Biblia inavuga ati Martha akamwambia Yesu. Ati Marita abwira Yesu. Ungelikuwepo. Ati yabaruhari. Lazaro ntabwo yari gupfa. Mariam akasema hilo. Maria nawe navuga uko nyene. Ungelikuwepo. Ati yabaruhari. Ndugu yangu Lazaro. Musaza wanje Lazaro. Angelikufa. Ntabwo yari gupfa. Tukazungumza kwamba turavuga yuko kufa kwa Lazaro. Ugufa kwa Lazaro. Haikuwa sababu ya magonjwa. Ntabwo yari kubera ingwara. Lakini ariko kosa kwa presence. Kwa kubura gusa presence y'Imana. Tukaeleza kumbe. Turavuga ati rero muri presence y'Imana. Kila kitu. Ikintu cyose kinawezekana. Kirashoboka. Ndio somo letu. Nicyo cigwa cyacu. Linasimama. Aho gihagarariye. Neno linalosema. Kwijambo rivuga ati katika presence. Ati muri presence y'Imana. Kila kitu. Ikintu cyose kinawezekana. Kirashoboka. Amen. Amen. Nimegundua kwamba nashoboye kumenya yuko ibintu byose tunavyovihitaji byose dukeneye ni ndani ya presence. Ni muri presence y'Imana. Amen. Amen. Mungu akiwepo, Imana ihari, kila kitu ikintu cyose kinawezekana. Kirashoboka. Jana ejo haheze tulisoma kitabu cha Kutoka. Ejo twasomye mu gitabo cyo Kuvayo sura 33 gice 33 mstari ya 14. Umurongo wa 14. Mose anamwambia Mungu, abwira Imana, kama uso wako ati nyimba umwasi wawe pamoja nasi, ati presence yawe itajanye natwe, usituchukue hapa, ati ntudukure hano, hatuwezi enda, ntabwo dushobora kugenda tutari kufise presence yawe. Musa alijua, Mose yaramenye ndani ya presence yuko muri presence y'Imana uko neema, harimo ubuntu. Nikaeleza neema Ndavuga ati kubuntu ni upepo wa kisulisuli. Ubuntu ni umuyaga mwinshi. Unachukua mtu mahali ukura umuntu ahantu na kumpeleka mahali ukamutwara hanze. Neema inamuondoa mtu. Ubuntu burakura umuntu kuva mu ishamba na kumpeleka mjini, ukagutwara mu gisagara, inamuondoa katika hali ya kukataliwa, ukura ahantu wanswe, hali ya kutupwa, aho watawe, hali ya kuzaraulika, aho bagusuzuguye, na kumpeleka kwenye ukagutwara hanze, maeneo ya heshima, ahandi hantu h'icyubahiro. N'ubuntu. Neema. Ubuntu. Inapatikana. Ubuntu buboneka. Presence. Muri presence ya Mungu. Y'Imana. Ukitaka neema ya Mungu. Ushatse presence maisha yako. Ushatse ubuntu bw'Imana mu buzima bwawe. Rondera presence y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Mungu akiwa pamoja nawe. Imana mbwiri kumwe nawe. Atakutendea neema. Itegeza kukugirira ubuntu. Jambo la pili. Ikigira kabiri. Nieleza jana. Ico je navuze. Presence ya Mungu. Ati presence y'Imana. Muko raha. Hari muri presence y'Imana harimo umunezero. Maana mpango wa Mungu kuko umugambi w'Imana kuva mbekera ni mwanadamu, n'umwana w'umuntu aishi raha. Umwana w'umuntu abeho amnezerewe. Ndio maana alipomuumba Adam na Eva, niyo mpamvu igihe yarema Adamu na Eva, Biblia inasema, Biblia iravuga aliwaweka kwenye bustani la Eden. Ati yabashize mu itongo rya Edeni. Lile neno Eden, iryo jambo Eden maana yake place, bisigura umunezero au delice,
bisigura umunezero. Yani Mungu alitaka couple ya Bisigura Imana yashatse couple ya mbere ishiraha ibeho mu munezero, wishiraha kubaho mu mpango wa munezero Mungu n'umugambi na w'Imana mawazo ya Mungu. kandi ivyumviro Hayo vy'Imana. mateso Rero byose mateso rero amarushwa na masumbuko amarushwa na n'ingorane huzuni n'agahinda na magonjwa n'indwara sio mpango. ntabwo ari umugambi w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Unajua mara nyingi wahubiri Urazi kenshi abavuga butumwa na wachungaji abavuga butumwa hamwe n'abungeri wana lugha tofauti bafise indimi zitandukanye, na sisi walimu. bafise imvugo itandukanye natwe bw'abarimu. Wachungaji na wainjilisti, Abungeri hamwe n'abavuga butumwa, ukiugua sana, iyo ugwaye cyane, nyumba ikiungua, inzu ihiye, ukifukuzwa kazi, wirukanywe mu kazi, ndoa ikimalizika, urugo rwawe rugwaye nabi, wanakuambia imeandikwa bakubwira ati shukuruni Bwana, ati handitswe ngo udushime Imana, ati ushime Imana ku kintu cyose. Yobu baada ya vitu vyote kuharibika, inyuma yuko ibintu byose vyononekaye, mke wake akamwambia, umugore we aramubwira mpaka sasa ati kugeza ubu ungana unashikamana na Mungu, ati uracafatanye n'Imana, mbona unabaki hauna kitu? none kusiga atacu usigaranye, tukana Mungu, ati rogota ku Mana, ukufe mara moja. aha manyimba ari gupfa wipfire. Ayubu akamwambia mke, Yobu arabwira umugore wiwe, unasema kama mmoja ati uvuze nk'umuntu umwe, wa wanawake wapagani, uvuze nk'umugore umwe mu bagore b'abapagani. Kwa Mungu, ku Mana tukipata vizuri turonse ibyiza tufurahi, tunezerwe, tukipata vibaya kandi turonse ibibi tusifurahi. ati nitunezerwe. Yani akili ya Ayubu mu bwenge bwa Yobu, ilijua kwamba kwa Mungu ubwenge bwa Yobu bwashoboye kumenya yuko ati ku Mana kunatoka mabaya, havayo ibibi pia kunatoka mazuri, kandi hakavayo n'ibyiza. Mimi kama mwalimu, jewe rero nk'umwigisha nakwambia hapana, ndakubwira toya, kwa Mungu ku Mana hakutoki mabaya, nabwo havayo ibibi. Mabaya Ibibi yanatoka kwa shetani, biva kwa Satani. Mungu ni baba, Imana n'umuvyeyi sisi ni data, watu. twebwe turabana. Hakuna baba nta mupapa anaweza akampea mtoto wake ashobora guha umwana wiwe isumu. Alo, anasema kwa Injili ya Mathayo, bivuga mu gitabo cya Matayo, nyinyi walio wazazi wabaya, ati mwebwe ari mwe muri abavyeyi babi, unawapa watoto wenu muha vyema, abana banyu ibintu vyiza. Itakuwaje none ni gute baba yenu aliye mbinguni byoshoboka gute papa wanyu mu ijuru ashindwe ananigwe kuwapa vitu vyema kubaha ibintu vyiza wale wamwombao usiku na mchana? Bayisaba ijoro n'umurango. Katika Yakobo sura 1 Yakobo gice cya mbere anasema Mungu aravuga ati yake hamuna kivuli cha kigeugeu, ati Imana muri yo ntabwo ari igitutu cyo guhinduka. maana kila zawadi njema, Imana ifise ibintu byose byiza, kila zawadi njema ifise ibyiza gusa, inatoka kwa Mungu, byose biva ku Mana, baba ya miaka, papa w'imyaka, baba ya utukufu, papa w'ubwiza, ndani yake ariwe muri we hamuna kivuli cha kigeugeu. nta gitutu cyo guhinduka. Kwa hiyo kwa Mungu, rero ku Mana, Jehova Bwana wa majeshi, Jehova Bwana wa majeshi, umwami w'ingabo, hakutoki vibaya, ntabwo ko hava ibibi, kunatoka vilivyo ariko ku vyema. Mana hava ibintu byiza Kwa hiyo gusa. mabaya rero ibibi yanatoka kwa shetani. biva kwa Satani. Ndio maana Biblia inasema niyo mpamvu Bibiliya ivuga wakati wa kufanikiwa, ati mu gihe cyo kuroranirwa furahi, nimunezerwe, mabaya yanapofika, ibibi bije fikiri, iyumvire, kwa nini hii imenipata? kubera iki ibi inye byanshikiye? Sababu ya dhambi kubera icyaha au ni jaribu? cyangwa n'ikigeragezo? Amen. Amen. Mungu Baba, Imana Data anasema nina mawazo mazuri, iravuga ati mfite ivyumviro byiza, ninayowawazia nyinyi, ati ivyumviro mbyumvira n'ivyumviro ni byiza, mawazo mema wala si mabaya, ati ni ivyumviro byiza atari vy'ivyago, ya kuwapa ninyi matumaini ivyo kuba hamwe siku ng'ibyizigiro zenu za mwisho. ibi bihe vyanyu vya Kumbe nyuma. Mungu hana mawazo mabaya, rero Imana ifise ivyumviro bibi kuri hana mawazo twebwe, ya kutupa raha, ifise ivyumviro vyo kuduha gusa umunezero, kutupa repo, kuduha kuruhuka, kutupumzisha. kuturuhuza.
Ndio maana alisema rero niyo mpamvu yavuze uje kwangu nyote. ati ni muzi wanje mwese. Kusema nyote kuvuga ati hajali kabila ya mtu, ntabwo irabatse ubwoko hajali masomo ya mtu, ntabwo iraba amashuri hajali familia ya mtu, niraba umuryango w'umuntu, hajali hali ya mtu, niraba uburyo bw'umuntu. anawaita wote ari kwihamagara bose waje kwake, bose baze kuri we, atawapumzisha ati na arabaruhura kuwapa no raha kubaha kwenye nafsi umunezero zao. mu mishaha yabo. Hiyo uko inapatikana ivyo kwenye biboneka presence ya muri Mungu presence pekee. y'Imana gusa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Tatu, Gatatu, nilieleza jana, icyo navuze ejo, ndani ya presence ya muri presence y'Imana muna kutofautishwa. hari ugutandukanywa. Ukitaka kutofautishwa, Ukeneye gutandukanywa, nenda mu presence. genda muri presence y'Imana. Sio mivalio, Ntabwo ari byo kwambara, hapana. oya. Sio namna ya kutembea, Ntabwo ari uburyo bwo gutambuka, hapana. oya. Presence ya Presence y'Imana itakutofautisha, izo gutandukanya, kwa sababu hauna kile ulicho nacho kuko ntacyo icyo ufise, kenye wengine hawana. kuko ntacyo ufise abandi badafise. Labda walikuwaka nacho, ngira ngo barashoka barigeze kukigira nacho, cyangwa se bazokigira, lakini kimoja tu ariko kimwe gusa kitakutofautisha na kizo wengine, gutandukanya n'abandi ni ni presence ya presence y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe, Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Tangu jana kuva ejo niliona vijana wanaimba vizuri sana, narabonye hano ugaruka rurimba neza cyane, nikajaribu nisimame na mimi ndagerageza nanje mpaguruke kugira ngo ushobore nanje gutamba, nikajizuia kidogo, ariko ndekawusha gatoya. siku zinakuja Ariko tutaruka pamoja. mu misi iri imbere tuzotamba hamwe. Nilikuwa bado najifunza, tutaruka pamoja, Tuzosimba hamwe, lakini niliona kila mtu ariko nabonye kila muntu alikuwa anacheza kwa namna yake, yatamba uko ashaka, na mwingine. ugutandukanye n'uwundi. Niliona masista Nabonye mushikanje hajya, namna hii, kila mtu anafanya namna yake. umuntu wese akakora ukwiwe. Niliona yule mwimbaji ni kama Nawe urya muririmbyi nawe nazigenda uko, nikafikiri atadondoka nibaza yuko aza kugwa hariya, lakini mimi siwezi kufanya hivyo. ariko jewe ivyo navyo nokora, Yeye tu anaweza kufanya. uwe gusa arabishoboye. Labda mimi nikijaribu Ngira ngo nanje mgerageje Tadondoka huko. ndashobora gucangwa hiyo ni hariya. namna yake, Ukora ubwo n'uburyo Amepewa bwiwe, yeye. nivyo yahawe, tofauti na mimi. utandukanye nanje. Ndio maana Waswahili wanaongea Niyo mpamvu abaswahili bavuga kila ndege na mlio wake. ati inyoni yose irafise ukujya Mungu kwayo. ametofautisha. Imana yatandukanyije. Ukitaka distinction, Uyu ukeneye gutandukana, tofauti, ingia ugutandukana, presence injira ya muri presence y'Imana, utaona utofauti. usobone gutandukana. Musa Mose aliingia presence yinjiye ya muri presence y'Imana, Sama ingia presence igihe ya yinjira muri presence Biblia y'Imana, inasema Biblia iravuga utukufu wa ati Mungu ubwiza bw'Imana ukamwikalia. cabura mwijako, Ulipomwikalia umaze kumwicarako uso wa Musa ishusho ya Musa ukageuka, mu maso ha Musa ukakuwa Mose tofauti na harahinduka, watu wengine wote. aratandukana n'abandi bantu bose. Musa aliposhuka Mose igihe amanuka kwenda Israeli, agenda mu Isirayeli, alipowasogelea amaze kubegera Israeli wakamwona huyu Musa, Abisirayeli bamuraba Mose, maeneo hii bamubona ino ni Musa, ko ari Mose, lakini sura ariko mu maso sio ya Musa. ntabwo yari mu Maana Mose, utukufu wa Mungu kuko ubwiza bw'Imana ulihamia kwenye sura ya Musa. bwimukiye mu maso Musa kwa Mose. akamfanana Mungu. Mose acasa n'Imana, Presence ya Mungu presence y'Imana ilibadilisha sura ya Musa. yahinduye mu maso ha Mose, Miriam kugezaho Miriam na Aruni hamwe na na Aroni Israeli hamwe na Isirayeli wote wakakimbia. bose bariruka. Utukufu ambao Ubwiza ulikalia uso wa ubwiza Musa bwicaye mu maso kwa Mose, ukaongea na mtu mmoja. cyandavugana n'umuntu Kama umwe, presence yuko ya presence y'Imana ukiingia ndani, iyo winjiye indani, utukufu wa Mungu ubwiza bw'Imana utakufunika. buzogufuka, Mapepo, aho wachawi, abarozi walozi abakinzi watakimbia bazokwiruka, atawugarije gusenga, bazokwiruka presence y'Imana gusa ku buzima bwawe. Yesu nashimwe. Mimi wanashangaa sana, Je natangara cyane, sijui watu wengine waliamini Yesu gani. sinzi abandi bantu ko babizeye Yesu nyabaki. Unamsikia Yesu wahe, Mkristo ukumva umukristo anahama maeneo, akimuka ahantu anasema hii maeneo kuna walozi sana, akavuga ati aha hantu hari abarozi cyane, ninahama naenda mahali pengine. ati je ndimutse ngiye ahandi hantu. Mkristo anakimbia walozi, Umukristo akiruka abarozi,
ugahunga abarutsi. Andiko gani linasema sisi tutakimbia wapi? Icyanditswe cyaye kivuga yuko tuzohunga abarutsi. Biblia inasema, Biblia iravuga, nuru ati umuco ilikuja ulimwenguni, ati umuco waje mwisi, wala kisa umwiza haikuishinda. ntabwo washoboye kunesha umuco. Kisa haikushinda nuru. Umwiza ntabwo wanyesheje umuco. Sisi ni nuru, twebwe turi umuco. kisa likiwepo, mugihe hariho umwiza, sisi tutatawala kisa. twebwe kuganza umwiza. Wachawi watatukimbia, abakinzi bazotwiruka, watu wabaya watatukimbia, abantu babi bazoduhunga, mapepo yatakimbia, amadayimoni azoduhunga, yatakimbia presence y'Imana, azohunga ubwiza bw'Imana. Rondera presence y'Imana, rondera presence y'Imana, rondera presence y'Imana, rondera presence y'Imana. Kizo gutandukanya n'ikintu cyose. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Na mahali ambapo pako presence ya kandi ahantu hari presence y'Imana, utukufu wa Mungu unakaa. ubwiza bw'Imana babwicaye ngaho. Utukufu ubwiza ni kama decor, ni nka decor. utukufu ni eclat. Ubwiza ni nka ecran. Ni nuru ni mico imurika. Bayo kukubali na kukataa, rero ukwemera hamwe no kwanga, maisha yako yatapendeza. ubuzima bwawe gusa butegerezwa kuhimbara. Unaweza vala, urashobora kwambara, kuna kitenge kile kia mwisho kinaitwa nini? hari igitenge cha nyuma cyitwa gute? Nyerera. Ukivaa hicho kia mwisho sana, wambaye hicho gitenge cha nyuma, sababu una utukufu wa Mungu, kubera ufise ubwiza bw'Imana, watu watakiona kama sipe, abantu bazokibona nka sipe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Nina kanisa si kubwa ni ndogo. Ndafise ishengero atari nini cyangwa se rito. Jimbo, atari nini ariko rito. Jimbo ambalo nafanyia kazi, aho nkorera ibikorwa, na jimbo ambalo Mungu amenitoa, hamwe naho Imana yankuye, kuko 2400 km. hariho ibirometero 2400 kutoka jimbo la Katanga mpaka Nord, kuva ikatanga uja kumuri Nord Kivu. Yani niko mahali mwenye sina baba, sina mama, sina mjomba, ndahantu ntagira papa, ntagira mama, ntagira muyomba, ntagira senge. Mimi na mke wangu, aje n'umugore wanje, hatufanyi chochote, na kintu na kimwe dukora. Mke wangu amefanya ni mwanasheria, umugore wanje yize amategeko, mimi mwenyewe nimefanya relation international, nanje nize relation international. Mungu akatufunga tukakaa, Imana iradushira aho hantu, hatuchuruzi, hatufanyi ntabwo tudandaza na kintu na kimwe dukora, yani tunabaki kwa kazi ya Mungu. Rero tugumye gusaba igikorwa cy'Imana. Ukimuona mke wangu, ubonye umugore wanje ni bonge mwiza, arabyibushe, ana uzito wa kilo 96, apima ibiro 96. Yani mwenyewe akilala kitandani, umva wenyine aryamye mu gitanda, jaribu msukuma, gerageje kumusunika kumwigizayo, ntabwo ndamushobora. Sasa kwa sababu mimi nasafiri sana, rero kubera ko nkunda je gufata ingendo cyane, maana nikitoka hapa kuko ninava hanga nitakuwa Dar es Salaam, Mwanza, ndochanja mu Dar es Salaam, Tabora, Mwanza, Malawi, baadaye nirudi nyumbani. Hama munyuma nsubira muhira, nikirudi nyumbani nsubiye muhira, nitakuwa na wiki 2 tu, ninasubira miranzo wafisi ndwi zibiri gusa, maeneo ya Bunia, ndochagenda hari ya Ibunia, nikirudi huko mvuye hari nitakuwa na siku 3 tu, nzoba mfisi imisi 3 gusa muhira, maeneo ya Lubumbashi, ndochanja i Lubumbashi, na mwaka unamalizika, umwaka ukazobuheza. Sasa mara nyingi mimi sionekana, rero akenshi je simboneka. Sasa mtaani, rero aho tuwa ni wachache wanajua mimi ni mchungaji, ni bake bazije wikunda umwongere, wengi wanajua mimi ni afisa, benshi bibaza yuko wene ari umufisa. Yani nikipita barabarani, mara natembea
na vijana wananichunga nazoa kuvala ma training kuko mwibarabara uragenda n'abandi bahungu bagenda bamushungera bambaye ama training. Tunasema ule colonel bakavuga ati ngira ngo ujya colonel alikuya tena, ati ujya mu colonel yaje. Sasa wanajua mimi ni kanali, rero bibaza yuko ari mu colonel. Wengine wanasema ni maître avocat, abandi bakibaza bakavuga ati yuko ari maître avocat. Umuntu wese amuhizina giwe. Sasa mke wangu, rero umugore wiwe kinapendeza, umugore cyo kirabegwa, tukufu wa Mungu, ubwiza bw'Imana unakifunika, uragifutse, ni kya mweusi kirirabura, lakini kinanga ariko kirasayangana, na utukufu wa Mungu n'ubwiza bw'Imana. Mara nyingine nikitembea naye mwenyewe, mundi mwanya yo korajana gusanga barabara, nabwo abantu biyumvira yuko ari umugore wiwe, akakamwili akafai, kwera akakabi nabo bakwiriye. Rero muravye we machafu ya tomate, ibitama vy'itomati, utukufu, ubwiza, na umetofautisha watoto wangu, kandi bwiza bwashe gutandukanya abana biwe. Nimemwambia Mungu, abwiye Imana, ninakutumikia, ati ndagukoreye, lazima utofautishe watoto, ndi ngombwa yuko utandukanya abana bawe. Hawataenda shule, nabwo bazogenda ku ishuri, watoke wa mwisho, ama ngo bava abanyuma, itakuwa aibu. izo barisoni. Nini kitathibitisha kwamba tuna wewe Mungu? Ni ngiki kizokwerekana yuko dufise wewe Mana? Kwanza mtoto wa kwanza, wa pili na wa tatu. Wera ku mwana wiwe wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Wa kwanza anaenda Witiam, wa mbere yagiye mu 8, wa pili atamaliza shule ya 6, wa kabiri nawe arangiza mu 6, wa mwisho anaingia shule ya 2, wa nyuma nawe agiye mu 2. Wote wanatoka, asipotoka wa kwanza ni wa pili, bose atavuye wa mbere abo wa kabiri. Mungu anafanya, Imana ibikora, ana utukufu wake, kandi ubwiza bw'Imana unatufunikia aibu, bubafukira. Utukufu wa Mungu, ubwiza bw'Imana unafunika aibu, nibwo bufuka isoni yawe. Unaweza kuwa hauna kitu, urashobora kuba atacufise, lakini utukufu unakufunika, ariko ubwiza bukagufuka. Watu wakikuona, abantu bakubona, wanaona wewe una bihela mingi, bakabona kufise ibifaranga byinshi, kumbe hauna, kumbe ntanayo ufise. Ingia ndani ya presence, injira muri presence y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Ukikosa utukufu wa Mungu, ubuzu bwiza bw'Imana, hata umbwa n'imbwa itakuonea, izokubonera, hata panya n'imbeba itakuonea, izokubonera. Lakini ukiwa na utukufu wa Mungu, ariko ufise ubwiza presence ya Mungu, presence y'Imana ibanye nawe, utaona kila kitu ni sawa, uzobona ikintu cyose ko ari sawa. Amen. Amen. Nimekula sumu, yashoboye kugisumu miaka 2010, mu mwaka wa 2010. Estomach na foie na marin zikaharibika, estoma na foie na marin arononekara. Nikaja hapa kwa hospitali ya Vivant, achaja ku bitaro vya Vivant, hapa Vivant, au kuri Vivant. daktari hapo akapima akaona kila kitu, mu docteur ngaho arapima sanga ibintu byose byoronekaye, kanifanyia transfer nikaenda Nairobi, achara murungika mu Nairobi, wakaopere wakapasua estoma, baropera barapasura estoma, wakakata wakashona, barakata barasura kandi barashona. Lakini mpaka sasa, ariko gushiko ninaishi, arabayeho, nakula kila kitu, kandi afungura ifungurwa zose, na mafungo ya bila kula bila kunywa naifanya, no kwisonzesha amafungo yo kudafungura no kunywa byose arabikora. Na unakuta mwenyeko na estoma yako mwenye anakuambia papa sitafunga, ariko ugasanga umuntu afise estoma ikomeye akavuga ati papa sinza kwisonzesha ati afise estoma yangu imekatwa, ati iwe yashoboye ikibidi 21 tutachapa, bisaba yuko ni minsi 21 arashaka kuyikubita. Utukufu wa Mungu, ubwiza bw'Imana, presence ya Mungu, presence y'Imana inafanya kisichowezekana ituma kuwezekana, ituma ikidashoboka gishoboka. Presence ya Mungu, presence y'Imana inafunikaka mtu, iyo rifuka umuntu. ndio niko naeleza hivyo,
nivyo ndiko ndavuga. Ilifunika mlima Sinai. Ati yashoboye gufuka umusozi Sinai. Na mawe na miti vikafunikwa. Ya mabuye n'ibiti byose birafunikwa. Haikuwa tena mlima. Nabwo yari kandi umusozi. Ikafunikwa na utukufu. Ucufukwa n'ubwiza. Biblia inasema. Biblia iravuga. Musa alipouona utukufu. Ati Mose amaze kubona unafunika mlima. Ufutse umusozi. Akawendea mlima. Acaragenda ku alipoingia ndani. Amaze kwinjira ndani. Akafunikwa na utukufu. Nawe nachafukwa n'ubwiza. Kumbe wao kifunikwa na utukufu. Kumbe nao ufutswe n'ubwiza. Juu ya presence. Presence y'Imana yenye iko kwako, kila atakayeingia kwako ataishi ile uwepo wa Mungu. Ati uzobaho kujya mu ya presence y'Imana. Amen. Amen. Ukiwa na uwepo wa Mungu kwako, mugihe ufise presence y'Imana wawe, kila atakayeingia kwako uzokwinjira wese wawe ataishi ile presence, azobaho mu ya presence y'Imana. Tafuta uwepo wa Mungu. Rondera presence y'Imana. Usitafute nyumba ya mzuri sana. Nurondera inzu nziza cyane. Tafuta presence. Rondera presence y'Imana. Usitafute mwanamke mrembo sana. Nurondera umugore mwiza cyane. Tafuta presence. Rondera presence y'Imana. Usitafute mwanaume mwenye akona pesa sana. Nurondera umuhungu cyangwa umugabo afite amafaranga menshi cyane. Tafuta presence. Rondera presence y'Imana. Utaishi pumziko. Uzobaho kuruhuka. Utajisikia umetulia. Uzokumva utekanye. Kuna watu ambao wana wasiwasi ya maisha. Hari abantu bafise kwihutira ubuzima. Hawana amani. Na mahoro bafise. Namkuta mtu halalaki usingizi. Ugasanga umuntu ntabwo ajya mitiro. Akikaa sebuleni. Iyo yicaye muri sala. Anasikia usingizi. Akumva itiro. Akiingia kitandani. Ariko yinjiye mu gitanda. Hana usingizi. Akabura itiro. Tatizo. Ingorane. Presence ya. Ni presence y'Imana. Mimi nikikuagiza naenda lala. Iyo ndakubwiye ko ngiye kuryama. Sina dakika 5. Na minota 5. Ukiingia ndani winjiye ndani ndagusanga naryamye. Tena nalala kwa amani. Kandi nasinzira neza mu mahoro. Niliwaambia Jumapili. Narabwiye kwa Mungu. Sina maombi. Na masengesho. Ya baba nakemea walozi. Na masengesho mbize kugati. Mana ndataramuje abadayimoni. Sinzi ngo ndahamagara abamarayika barinzi baze kundinda mwijoro. Oya ibyo navyo mfise. Sina muda wa kualika malaika. Na mwanya mfise guhamagaza mu malaika. Abamarayika ngo baze banzigame balika Mungu aje. Ariko mpamagara Imana yonyine bayize. Ati data ndagushimiye ko washoboye kunzigama ku murango ijoro ryagushika. Nunzi. Uwe pamoja. Ubane nanje. Kwenye nyumba hii. Muri ino nzu. Pata nafasi. Uronke ikibanza. Muri ino nzu. Amen. Amen. Nalala. Ngacajya. Yeye akiwepo. Mugihe we ahari. Malaika watakuwepo. Abamarayika bategeze kwa bahari. Sisi hatulindwi na malaika. Nabwo twebwe tuzigamwa na malaika. Tunalindwa na presence. Ariko tuzigamwa na presence y'Imana. Biblia inasema. Biblia iravuga. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu. Ati nkuko imisozi ikikuje Yerusalemu. Hivyo ndivyo Bwana anavyowazunguka. Niko Imana ikikuje abantu biwe. Nahitaji kulindwa na Mungu sio na malaika. Ati utegezwa kuzigamwa n'Imana pana wa malaika. Kumbe nikiwa presence. Rero ndi muri presence y'Imana. Ninalindwa. Banzigamwe. Hakuna mabusi itapita. Na buya bushobora kurengana. Watu wengi wanakama nyumbani. Abantu benshi bicaye muhira. Alafu ikifika usiku masaa 8 ya usiku. Ahageze saa 8 z'ijoro. Wanasikia kwenye mabati. Bakuva ku mabati. Hapo unaamka. Aho gacuvyuka. Kwa jina la Yesu. Ndazamizina ya Yesu ndatamuje. Unajisumbua. Uri kurigorera ubusa. Tafuta presence ya. Rondera presence y'Imana. Amen. Amen. Tafuta presence ya. Rondera presence y'Imana. Ukilala mu presence ya. Uryamye muri presence y'Imana. Hakuna ndoto ya mbaya. Na ndoto mbi. Oh, mandoto ya mamari de nuit. Oh, ma femme de nuit. Oh, ma femme de nuit. Haipo. Oh, yevye nibibaho. Sababu kwa uwepo wa Mungu. Kuko uri muri presence y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Raisi niliongea Jumapili. Raisi mukuru w'igihugu akiwa mwako mu gihe ari wawe utakuwa na mahitaji ya chakula. Wogira imitwaro y'ifungurwa. Halo? Halo. Yeye ndo atashughulika. Niwe ategeza gucakira. Na kwa bahati mbaya kandi kwiba kweribi umeugua. Ugihe uba ni raisi
ukaba urwaye ataamrisha haraka umukuru w'igihugu acategeka upelekwe byihuta utibiwe ati utwagwe hariya kwa bakuvure ku tena bitaro kwa gharama yake. kandi ku mafaranga Kwa hiyo yiwe utatunzwa mfresh ivyo general, bazoca bakuvura ku utalindwa mafaranga mfresh yiwe general, bazouriha ku sababu ya mafaranga rais yiwe mwenye yuko kubera kwako. umukuru w'igihugu ari Sasa tuna iwawe mmoja rero ambaye yuko juu hariho umwe gusa ya marais hejuru wote wa hejuru ulimwengu. y'abakuru b'igihugu Ni byose Mungu peke ni yake. imana yonyene Akikaa kwako, mu gihe yicaye ukiwa iwawe pamoja muri naye, kumwe nawe kila kitu ni ikintu sawa, cyose ni mambo sawa yote ni sawa ibintu kwako. byose bigenda neza kuri Huna wewe njaa, rero nta hutakuwa nzara na krizi, hutakuwa na matatizo, na kugira maana ingorane mambo yote kuko imana ihari atayashughulika. imana itegereza Gharama kubyitwararika yote itakuwa amafaranga gharama yose yake yeye. byose bitegereza Tafuta kubisiwe uwepo wa Mungu. rondera presence y'imana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Niko Burundi nakula mfreshenero. Niko Burundi Ndi mu Burundi lakini mimi naishi mfreshenero. ariko mbayeho gumwa amafaranga Naenda kwa bajaji ya bure. ngenda muri mu bajaji ya gusa Nasema ya bure silipi. Inalipwa lakini sijui hela zinatoka. mvuze ya gusa sikuvuga ati ngo sindiha ndariha ariko simenya amafaranga yavuye Nalala mahali na kula kwa bure. ndaryama ahantu nkafungura ku buntu Mbingu inashughulika. ijuru niryo rivyitwararika Na nimeingia hapa kwenu. kandi ninjira iwanyu Mimi nimemwambia Mungu nina mpango wa kwenda Bujumbura. ati yabwiye imana ati ngiye i Bujumbura indwi zibiri Kondoka hapo tenda Mwanza, Tabora, Dar es Salaam. ati mu kuva ngaho cagenda Mwanza, Dar es Salaam, he Malawi. Sasa nahitaji pesa nikafanya Ati budget. none mana ndakeneye amafaranga Nikaja nayo kwa madhabahu. aca arandika acazana vyo gucaniro Nikaiweka hapo. aca ashira ngaho Mwambia siendi kuchuruza naenda mkazi. aca abwira imana ati singiye kudandaza ariko Hizi ngiye mu gikorwa pesa, cyawe hizi si rero pesa. aya mafaranga niyo akenewe Leta pesa. zana amafaranga Nikaacha budget nikaenda nyumbani. ati aca abirekera ngaho aca aragenda muhira Pesa zilianza nitafuta. amafaranga niyo yatangiye kumurondera Mpaka nimefika Uvira. kugeza aho ashikiye Uvira Pesa ziko zinanitafuta. amafaranga arakiriko aramurondera Sababu ya presence yangu. kubera presence y'imana Sitatumikia Mungu. ntabwo nzokorera Tena imana nianze kuhangaika Mungu. amansure kandi guhangayika kandi mu bindi Mimi namtafuta Mungu. ndondera imana Akikuwa pamoja na mu mimi. gihe iri kumwe nanje Anayajua mahitaji yangu. ibizi neza imitwaro Na yanjye ataishughulikia. kandi itegerezwa Sababu kubitwararika yeye ni baba. kuko we ari data Responsable. ari we yitwararika Mama. ibintu byose Tafuta presence. ndondera presence y'imana Kila kitu kenye kimeharibika ikintu cyose cyononekaye kitatengamana. cyose kizoshobora gukorwa Hakuna kisichowezekana. nta kidashoboka. Amen. Amen. Miaka 87. Imyaka 77 No, 92. 92 Tulikuwa kwa shule ya Biblia. muri 92 yari mu ishuri rya Bibiliya. Rafiki yetu mmoja alikuwa na kipawa cha nabii, tulimpenda sana. Ati mugenzi wabo umwe yarafise ingabire y'ubuvugishwa baramukunda cyane. Mwaka huo majeshi ya Mobutu ilifanya piage. Muri ico gihe ingabo za Mobutu zashoboye kugira mutego muri ico gihe. Wakaingia kwa shule ili waibe vitu vya mzungu. Baca binjira mu ishure kugira ngo bashobore kwiba ibintu vyiza. Yule rafiki yetu akatoka awatizame. Ugiye mugenzi wacu arasohoka kugira ngo abarabe. Alipomuona akamwambia yote leba wewe simama. Bamaze kumubona kugira ati wowe hagarara. Akataka akimbie. Acha ashaka kwiruka. Akafiatua risasi. Babwo nyene baca bararasa. Katoboa upande. Ica bitoborino. Mafigo zikasagika. Amafyigo yose arononekara. Siku hiyo kulikuwa kunanyesha mvua nyingi sana. Uyo munsi hari kuhagwa imvura nyinshi cyane. Hakuna alitoka. Nta muntu n'umwe yashoboye gusohoka. Saa 3 ya mchana. Haragira saa 3 zo mu gitondo. Bado simu zilikuwa hazijakuwa. Amatelefone ntiyari bwabeho. Sasa habari zikaenda na watu waendesha baskeli. Inkuru rero zaciye zitwara abajya abantu batwara inkinga. Rafiki yenu amepigwa masasi. Ati yuko umugenzi wanyu yashoboye kuraswa. Tulipoenda tumaze kugenda kukutana senye duca tumusanga ariko ava amaraso. Nyakati hizo taxi hazikuwa wala gari haikuwepo. Muri ico gihe n'amatagisi yarahari canke se imiduga. Tukamtia kwa brueti. Ati baca baramutwara mu ngorofani. Tukampeleka kutoka shule mpaka hospitali. Bamukura ku ishure kugeza ku bitaro. Ni kilomita 7. Ibirometero 7. Mpaka hospitali. Kugeza ku bitaro.
tukamkuta daktari, baca basanga dogiteri akamuingiza mu radiography, acaramutwara mu radio, akachunguza, baramusuzuma, figo zote, aca amafyigo yose yononekaye. tulikuwa na demoiselle moja Melinda, bari kumwe n'umudemoiselle mwitwa Melinda, akasema daktari mtunze, baravuga ati dogiteri pesa zote zitahitajika, ati amafaranga yose azagukenera nitalipa. genda yariha. Daktari akasema nitazikula bure. Dogiteri avuga ati genda aho nzoba ndayaririye ubusa. Mu medicine figo haitengenezwi, ati muri medicine ifyigo ntabwo warikora, ngoje kufa atakufa, murindire gusa urufu azopfa. Tukaangalia Mungu, bararaba Imana, ulimleta huyu shule, ati Imana wazanye ku ishuri, mwaka wa 3 ahitimu, ati niyo mwaka ugira hata gatatu, kutumikie, ati kisha anaweza akurere, kufe ati tena. gute rero yopfa. Tukajikusanya wanafunzi pamoja, abanyeshuri bose barakorana, tukafanya duara, tukafanya mviringo, baca bagira umuzingi, tukashikana mikono, barafatana amaboko, tukamwambia Mungu, barabwira Imana, huko maaparezi natengenezwa duniani, ati hariho amapareye ariko arakorerwa ku isi, China, Japan, Ujerumani na mu Bushinwa n'ahandi hose, zikija hapa, ati nivyamara gushika hano, ikiharibika, ati vyononekaye, mareparateur ambao hawajafika China, ati ababikora batanashika mu Bushinwa wanatengeneza, nibo bari babikora. amen. Amen. Mlishaona mareparateur, Maze kubona baje abantu bakora, wengi wao mkiwaona, benshi mubabonye, nafikiri hata makucha yenyewe vizuri, ndibaza n'inzara ntabwo zikwiye neza. Hata simu yako hii ni telefone yawe anaweza kaitengeneza, arashobora kuyikora, na ilitengenezwa China, kandi yarakozwe mu Bushinwa, we ntarigera ashaka na hariya ariko arayikora. Kama maappareil iko na mapièces de rechange, nyimba amaappareil afise mapièces de rechange, uyu mwenge ati none uyu ni appareil yako, uyu ni appareil yawe ulitengeneza, wakoze. neno lako linasema, ijambo ryawe riravuga, viungo vyetu ati ingingo viko kwenye zacu, kitabu chako cha kumbukumbu, ati biri mu gitabo cyawe cy'ivyageze inayo maana cy'ugusubira mu kataloge vyageze, yako ati bisigura ati kuko ingine pièces de rechange. ati hari indi pièce de rechange. Sasa tunahitaji presence rero yako turakene presence juu ya yawe huyu mtu. kubw'uyu muntu. Mungu onekana, Mana reka Mungu wigaragaze, onekana, Mana reka Mungu wigaragaze, onekana. Mana reka Tukasema hilo wigaragaze. mara 7, Bavuze uko inshuro tulipomaliza mara 7 bamaze kurangiza inshuro ndwi, tukamwambia daktari, turabwira dogiteri umufishone ati shona, turudie naye. ati mushone dutahane Daktari nawe. akaja akafunga funga, Dogiteri araza ararugara arashona. nakumbuka akatia dawa ya vidonda, Ndibuka ashizemo imiti y'ibikomere, Mercurochrome, iyo muti witwa Mercurochrome, akamwanga, arashira ino, akafunika arafuka na maspardra, n'amasupadra, akamrudisha mbrueni. baca baramusubiza mu ngorofani. Daktari, Dogiteri sayansi umudogiteri imesema impossible, umudogiteri kubw'ivyigwa Kufa atakufa. ati hiyo kufa ni sayansi, ati ivyo presence ya Mungu, ariko presence rien ya n'est Mungu impossible. ati kidashoboka na kidashoboka. Tulimrudisha hospitali, Twamusubije ku bitaro, tukamwacha kwenye chumba, turamusiga mu cyumba, tukaacha zamu amlinde. turasiga n'umuzamu Siku ya asigara kwanza muraba. tumwe Umunsi wa mbere, Ya pili mwe umunsi conscience, musugira kabiri ya tatu abatahura, musugira gatatu asubuhi mu gitondo alifungua mdomo, yuguruye umunwa, akaambia kijana moja, abwira umusore umwe mpe chai. ati ni mu micayi. Yule kijana akakimbia mbio, Urya musore ariruka n'ingoga, akamwambia bwana Egmai arabwira umugabo anahitaji chai. ati akeneye Sungu icyayi, akaja haraka, ati araza n'ingoga, akafikiri inawezekana ni kufa sasa, ati ayibaza ati noneho ngira yapfuye, tumpe chai inawezekana takufa. ati ngira tumuha icyayi ngira agomba apfe. Akatayarisha chai, Barategura icyayi n'ingoga, wakampa akakunywa, baramuha icyayi aranywa, kaita mwenge, arahamagara mwenge, kaitika, aritaba, unasikiaje? ati wumva gute? Kasikia maumivu hapa, tuna. Ati ndumva ububabare. Mzungu akaleta gari, Umuzungu arazana umudugu, akamrudisha hospitali baramusubiza ku kwa bitaro. daktari yule. Urujya mu dogiteri urya nyene, Jina lake alikuwa anaitwa Dr. Luamba. izina yiwe yitwa Dr. Alipomuona amaze kumuraba, amubonye ati angali mzima, ataracyari muzima, ndio huyo yako. ati n'uyu ngaho, Akamuingiza tena acaramwinjiza kandi radio tena, hari akandi alipopima amaze gupima akaona figo mpya, acabona ifyigo rishasha, figo mpya. abona ifyigo rishasha. Huyo daktari Uyo mudogiteri alikuwa Roman Catholic, yari mu gatolika, chapele huku na chapele ishapure hapa. ngaha n'ishapure ngaha. Siku hiyo
uyo munsi alipiga magoti yashoboye gufukama akamkubali Yesu. acharemera Yesu. Sababu ya nini? Kubera iki? Tunalika presence ya Mungu. Presence y'Imana. Biko impossible. Presence ya Mungu. Presence y'Imana. Imana ikigira ibishoboka. Rero birashoboka. Kugeza uyu munsi ni muzima kandi n'amasigo mashasha avuye mu ijuru. Kumbe Imana irashobora kugira ibidashoboka bigashoboka mu buzima bwawe. Byose birashoboka kuri we. Rondera presence y'Imana. Reka kwiganyira, reka gucika intege, reka kwiyemura, reka kwigera egera gusa presence y'Imana. Uzokora ikintu cyose ikidashoboka kizoshoboka. Mungu awabariki. Imana ibahezagire. Kwa dakika 7 hizi kuri minota 7 nataka usimame. Ndagomba uhaguruke. Ninajua kuna vitu visivyowezekana. Ndazi yuko hari ibintu bidashoboka kuri wewe. Bimesumbua moyo na akili yako. Vyashoboye kugora umutima wawe n'ubwenge bwawe. Unaona kweli habiwezekana. Ukabona yuko byo ntabwo bishoboka. Nabishoboka. Nibishoboka. Nibishoboka. Unaona nibishoboka. Unaona kwamba habiwezekani. Tafuta Mungu. Rondera Imana. Rondera Imana. Tafuta Mungu. Presence y'Imana itabadilisha kila kitu. Izohindura ikintu cyose. Ni kweli. Ni byukuri. Umetupwa. Baragutaye. Umekataliwa. Barakwanse. Umefukuzwa. Warirukanywe. Umeonekana kuwa uko takataka ufanye. Wagaragaye yuko uri umwavu watacumaze. Unaelewa pastor? Uratahura mwongere. Mara nyingi nawaambia wao. Akenshi ndakunda kubwira watoto wangu wa Maranatha. Abana. Ukiomba. Ati usenze. Unaona Mungu hajibu. Ukabona Imana itishuye. Usiseme amen. Nuvuge amen. Omba. Senga. Unapomaliza urangije. Sema mafu. Vuga ati mafu. Amen. Ukitaka Mungu ufanye, ati Imana ushakura. Ukitaka uache, ndashakureka. Lakini mimi ariko jewe sitakuacha. Sinza kukureka. Sitahangaika. Sinda guhangaika. Hata kama hakutenda leo, utabikoze uyu munsi. Echo atatenda. Uzobikora. Mwimbaji mmoja Mtanzania. Umuririmbyi umwe mu Tanzania. Alisema mwambie Yesu. Niwe yavuze ati umubwire Yesu mubwire. Ati arashoboye byose Yesu mubwire. Azokuneshereza Yesu mubwire. Wewe ongea tu. Wewe gusa vuga mubwire. Unaelewa mzee, mimi ni villageois. Watahuye mutama ngende mu village. Kabla tukue mu ville, imbere yuko tuba mu gisagara mu ville, twavuye hari ya ruguru. Sababu ville natoka ku village. Kuko igisagara kiva hari ya ruguru. Kuku. Inkoko akitaga mayai. Mu gihe yashoboye gusohora amagi. Sio kuku anatotolaka mayai. Inka itaye amagi ntabwo ari iba yataye amagi. Hiyo Swahili ni Swahili ya uongo. Ico ni Igiswahili cy'ububeshi. Kuku hajawahi kutotola mayai. Inkoko ntabwo itamagi. Ila mayai inajitotola yenyewe. Yai inajitotoa yenyewe. Igi niryo gizana ryonyene. Kile kitoto kenye kiko ndani ya yai. Kijya cana kiba kiri ndani. Kinapopiga mdomo. Mu gihe gikubise umunwa. Mara moja. Rimwe gusa. Mara ya pili. Igira kabiri. Mara ya tatu. Igira gatatu. Ile koki. Rero ijya nkoko. Inaenda kugoshi. Inaenda kudroite. Ibaba rimwe cyari kudakuba n'uburyo kandi cyo cyane cyagisohoka umuswi ucusohoka. Naongea mzuri. Bivuze neza. Maana nyinyi wote ni watu wa mvile. Kuko mwese. Sisi wenye tulitoka bilimani. Muri abanyagisagara titwe twavuye tubizi neza. Wengine hamjui habari za kuku.
hari abandi mutazi amakuru y'inkoko, lakini kuna nguvu Mungu ariko ari inkomezi Imana anatia ndani ya kifaranga, ishira indani mu cyaro, kifungue mdomo, mukijya giswi kugira ngo pika mara moja, mugikubise mara ya pili, kabiri, mara ya gatatu, kokie ubwo nyene amababa aca kubita, kijya cyo hejuru kimeneka. Kwa hiyo unabii mkubwa rero ufise wa maisha yako yo muzima bwawe ni kinywa chako, n'umunwa wawe. wewe peke ni nabii wa maisha, wewe nyine uri umuvugishwa w'ubuzima bwawe. Kwa hiyo utakayoyatabiri mwenyewe, kubw'ivyo ni wavugishwa wewe nyine, ndio utaishi. Ni ukuzovugishwa wihanurira ni kuzobaho. Sasa nataka kwa dakika hizi 3 ndagomba mu minota 3 zinazosalia isigaye utabiri, uvugishwe wihanurire, fungue mdomo, ugurura umunwa, ukiri watore mu presence ya Mungu, presence y'Imana. Unataka nini? Ukeneye iki? Mungu akufanyie nini? Imana igukorera iki? Maana uko mbele ya presence uko ya imbere ya presence y'Imana, mbele ya utukufu wa Mungu. Imbere y'ubwiza bw'Imana. Fungua mdomo kwa dakika 3. Karibu kwa maombi. Omba sasa, anza kumwambia Mungu. Fungua mdomo yako, omba. Mwambie Mungu kila kisichowezekana akifanye kuwezekana. Karibu ya leo ni Mungu wa mambo yasiyowezekana. Achilia uwepo wake, utukufu wake ushuke, ukufunike ule utukufu, ukufunike, ukuikalie ule utukufu wake Mungu. Ukikaa katika ndoa yako, ukikaa kwenye maisha yako, utabadilisha kila kitu, utabadilisha uchumi wako, utabadilisha namna yako ya kuvaa, utabadilisha afya yako, utafanya kila ugonjwa usioponyeka utapona, sababu ya presence yake. Umeshindwa na maisha miaka, lakini presence yake itafanya mambo yote. Tafuta presence ya Mungu, tafuta presence ya Mungu. Umefikiri mara nyingi kusafiri kwenda mbali, lakini umekataa. Presence ya Mungu itafungua mlango juu ya maisha yako, juu ya safari hiyo. Tafuta uwepo, tafuta presence ya Mungu, presence ya Mungu, presence ya Mungu, presence ya Mungu, ikuponye, ikufungue, magonjwa, mapepo, roho zote za giza juu ya maisha yako. Tafuta uwepo wa Mungu ikutende kazi. Anza kuongea. Ongea. Tangura kuvuga. Omba mwenyewe. Senga wewe nyene. Zungumza mwenyewe. Kuvuga wewe nyene. Zungumza mwenyewe. Vuga wewe nyene. Anza kuzungumza. Tangura kuvuga Imana. Anza kuzungumza. Tangura kuvuga Imana. Ndani ya presence yake kila kitu kinawezekana. Kinachowezekana vinashoka muri presence ya Imana. Byose vinashoka muri presence ya Imana. Tangura kuhamagara presence ya Imana. Mu rugo rwawe, mu bana bawe, mu rubyaro rwawe, rondera presence ya Imana. Ikubashe gukora, ihindure, nuyikomba, rondera presence ya Imana. Bandanya muri iyo ntumbero duhamagara ubwiza bw'Imana. Mana turaguhamagaye umugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rirambwira ngo wagiye kwa Yosefu. Yosefu yari mu bibazo bikomeye, abona ubwiza bwawe, yari muri prison arafungurirwa. Natwe turaguhamagaye uyu mugoroba, turaguhamagaye, turahamagaye ubwiza bwawe. Abari mu ibohero, abari mu ibohero, turahamagaye ubwiza bwawe, turahamagaye ubwiza bwawe, turahamagaye ubwiza bwawe, ubwiza bwawe bw'uru